Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe urang ba obelatip kerteng kom usyam pang tangkiu, South Sans nam karta, nakasnong pahamber, Ribhoy District. Ulaklat kat ba udang yok tiak hapok kakali. Henin kamiet hale bay marken, kabadan marjan bat ka Jiva Veg Restaurant. Kumbala yok lom jengtem, layat hu ba undi urang ba, udai ubadang wan bam khana henin kasngi, ringkat bat ka kenhuan kinong nyak taksi kamai, hamau kla. Layat hu ru badai hakapor kumbasan ne Henry baje janmien. Bad onda lapoi hanong po, udai urang ba ulayak klat no bat kita ki paralong bayawan bam khanalang. Syuk layok jengtep ru bah hakapor henyau baje. Udai urang ba udang pun syalaying, haba ki bah ying kidang phatit jur, yau. Bat hadin kata kim yok syu ban pun bat kim tep ru, hae ba udan. Deitat hadu henne ka step, hakaba ki breu ki basyong dukan hakatai ka lebay marken, kilayo iya katai ka taksi bat ubreu ubathia. Kabalapen subaya ki bau de ubreu ubalayam. Bat kumta lapen tip syaki reurang ba ki badan marjan. Ban kmi bha bat lap shisha bau de urang ba uladep yap hapo katai ka kali. Nakaliang ki bor pulet kanong po police station. Kilawan ban syemtino ya katai ka met jong utai urang ba bat ra sya civil hospital nong po. Nakabenta ban le ya kabadan kam kat kum ki kandon an. Henry nakaliang ki bahiying. Kila kerpat ikibor badai kmi ban pelat no ya ka postmortem. Bat hadin bala pendep ya ka jingdon kambaro la IT no ya ka met syaki bahiyang hasem.